باب 116 كاريات جواز قدرة الشرب يرجل من جميع الأواني إمر لنا نانغال ميرانجي يري رفو الطاهرة لابد غير الدابية تونا كنغ والفدة خالص وجواز يدقل القرعي ورجل القرعي وهو دون الشرب كيري رجل بالفم هندكم من النهر أيوة وجواز يدقل القرع توقل وهو كوني توقل الشرب بالفم كيري رجل هندكم من النهر هلا نكون مودة كانغل أجنو توبا تدقي وغيره كوينادم بغير إناء هذا توبا نائمها ولا يادنو ناجنغو وتحريم إحرام قل استعمال إناء قل للقل ميران أدها بكانغل في دتي خالصة في الشراب كان يرانو والطهارة والأكل كان يامقل والطهارة كالابلو وسائر وجوه الاستعمال هدن نانغل بيجي في وتنتنادي وجوه بانغي جي قولو دالدي أنا رضي الله عنه قال أماك حضرت الصلاة جلدنا توام على أولي وقتهم هي فقام وإني من كان on laatiɗo fagama imi man kana kala laatiɗo gariba daari ko imo ɓatti galle makko ɗen ilaali o e kay ɓeygude makko nde o baggi e heddi gawon yimɓe fa utiya rasulullah sallam ɓeri kane laaɗo allah e bimi façon wiɗen ne laaɗo allah addanama bi mikhdabin wi'en saaku hun min hijaratin immorde kaaje on andi kaaƴe ɗen hino fetere nde hino waɗa luuro waɗa reeduru wa ñaataasi hun tawa ndiyam waɗete ɗon fa sahura al mikhdabu reedu hayre nden ka ndiyam ɗa woni ɗon tawi noon no faaɗay no faaɗi andi yabisuta nde wawata fontade fihi e nder luuru hunkun kaffahu newre maɓɓe nde ɓe warri hono fatawadda alqawmu yimɓe ɓen salligi kulluɓe fap kaaluɓe inni kam kuntum ene ko on jelo woni ko laati ɗon ko on jelo gaala o wi samanina ko ɓe 90 wa ziyadatin e fawdi muttafaqun alayhi hada riwayatul bukhari wa fi riwayati lawnare filla e makko muslim anna nabiya on de annabaji allah sallallahu alaihi wasallam da'a bi ina on noddunum miran da'a bi ina on noddunum ndiyam min ma miran min ma ini murde ndiyam fa utiya wadanaɓe gada hen ñeddude rahrahin jalbayde fiino e nder mayde shay'un seeɗa min ma ini murde ndiyam fawda o waɗa asaabi o kolli makko ni fi e nder miran hunkon qala anas wi fa ja'altum wonti anzuru miɗo ndaara ilal maayi faade e ndiyan ɗan yan mbo hiɗan pullito fi bayna saabi hakkunde kolli ne laaɗo ɗin fa harajtum yalti ma man fa hasartu kan mi howi mi reeni man tawadda e ko ɗum woni ɓen salligiiɓe ma bayna 70 fa harastu mi joopi mi eɓɓi ko ɗum woni mi estimi man tawadda ɓen salligiiɓe tawi ma bayna 70 ila 80 ko hakkunde 90 عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال وي أتانا النبي صلى الله عليه وسلم أن باجل أريمه فخرجنا له من يلتنا ما أنديا في تور عند ساكم من سفر إمر دي سلا فتوداو سلقي رواه البخاري السفر كويته سفر بدم السواد سبق الساري دنو ودا كونتورال وبي جوزي كسرها إن داغو كدي waɗugol ko ɗo woni saare ɗon ko foccalle kadi wiya sifru wo huwa ɗum anno hasku sila wa tawra ko wiyete tawra kalgata hay ɗum no ano ñeddude ni wo huwa ɗum bitta il musannat sabu ta waɗaɗo ɗiɗi on min fawɓu sengo dow fan jabir radiallahu anhu anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam dakhala ɓe natuna ala rajulin e hoore gorko minal ansari modde ansari yankoɓe wona wotayno wonde makko toon sahibun lahu ɗimmojo makko فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماك إذ كانت من تونو لاتك إنتك كما دما هنديا بات هذه الليلة والو إيوجي مدو في شنة عند دون كيري وإلا كرعها سونا وولوين تند رماند رواه البخاري كن من بخاري نكو في الحديث
ashannu ko wiyete shannu alqirbatu ko saaku ko ɗum ɗoni e firande. an hudayfata radiyallahu anhu qala inna nabiyya ande annabaji sallallahu alaihi wasallam nahana o haɗimen ɗum fo anil hariri fi harir pornagol ɗum wa dibaji o surbe yargol fi anete daabi yariramiran kan e wal fiddate kalise ɗo fof nelaɗo haaɗi wa qala maki hiya ɗi conci e ɗi miranji ɗo lahum ko kamɓe ala yahuda nasara wodane ko kamɓe je fi duniya kaduna waya ɗiɗo kadi lakum ina wodani on wodani hen fil akhirati kala hara muttafaqun alayh. wa an ummi salamata radiyallahu anha anna rasulullah wonde nelaɗo ɗon sallallahu alaihi wasallam qala ɓe maki hadha alladhi qala ɓe maki alladhi on neɗɗo yashrabu loworɗo lonƴorɗo fi aniyati fiddati miran kalise ma kan innama yujarjiru ayo andu ko lunƴi fi batini ka nder reedu makko nara jahannam koyto jahannam muttafaqun alayh. fi riwayatin nare fillaygol muslim wonande muslim kan laɗo maki inna alladhi ande o neɗɗo yakulu ñamɗo yashrabu ma o yari fi aniyati e nder miran goto fi aniyati fiddati e nder miran kalise waddaɓe kanŋe. wa fi riwayatin law man shariba kan laɗo maki kala yarɗo fi na in e nder miran min daɓini modde kanga fiɗati makalse innama yujajiru yo andu ko lunƴi kon fi batini ka nder reedu makko naran ko yiite ɗum jahannama jeyange e yiiti guiteli jahannama yo Allah dandu en amin wallahu a'la wa a'lam.